Chizi anachekesha kama hatokei kwenu, hatokei kwenye familia yako. Kichaa anachekesha sana, anafurahisha sana kama sio mdogo wako, kama sio mama yako. Hivi utajisikiaje pale unapoona kichaa ni mama yako mzazi anatembea barabarani huko uchi? Usipende kufurahia sana matatizo ya watu wengine, kwa sababu tu sio ya kwako. Unajua sisi tulio wengi huwa tunafurahia matatizo ya watu wengine. Yaani mtu akipata shida sisi tunachekelea na kufurahia. Lakini tunasahau kama hizo shida kama sisi ndo zingetupata, basi tusingepata huo muda wa kucheka. Tujifunze kujali shida za watu wengine kama shida zetu. Tusipende kucheka pale ambapo tunaona kuna watu wanapitia nyakati ngumu, wanapitia matatizo, wanapitia shida, wamefiwa, wamefungwa, wanadaiwa vikoba, wengine sijui wameachwa na madanga yao. Usipende kufurahia kuona anguko la watu wengine. Chizi, kichaa anachekesha, lakini tu asiwe mama yako.